Rukometašice Inđijskog Ženiča polako se pripremaju za nastavak prvenstva u Super Ligi Srbije. A sljedeći igračiće će braniti boje ovoga kluba. Bojana Milić kao kapiten, Jovana Janković, Tamara Simonović, Emilija Veljković, Jelena Đurović, Aleksandar Stamenić, Tamara Krstić, Anja Stojsavljević, Sofija Žak, Marijana Bakić, Jelena Bursać, Milica Kojčić, Katarina Kosanović i Dunja Orlović. Vidjeli ste koje će igračice braniti boje ženskog rukometnog kluba Ženičar iz Inđije, a u vikendu pred nama igre su utakmice drugog kola Novosadsko-Sremske fudbalske lige. Učinak inđijskih klubova koji se takmiče u Novosadsko-Sremskoj ligi je u prvom kolu bio polovičan. Ljukovo je kao domaćin ostvario pobedu, dok su Beščani poraženi na gostovanju u Novom Sadu. Egal meč, mislim, odlično se odigralo. Svih 90 minuta borbena igra po teškom vremenu i teškom terenu. Za igru vodili 1-0 prvo polu vreme, imali rezultat i onda na naše dve greške domaći preokrenuli. Na kraju mi stisli zadnjih 15-20 minuta, ali nismo uspjeli da izjednačimo. Sada su pred njima novi izazovi i voljom žreba oba kluba su domaćini u utakmicama drugog kola. Pauza između dva kola se koristi da se igrači još bolje uigraju, a za Hajduk to znači i da ostvari prvu pobedu. Sljedeći rival Bečanima dolazi iz Ardevika. Stari izazov za oba rivala, a trening plavo-belih pokazuje volju da se igrači prikažu u što boljem svetlu pred svojom publikom. Takozvanih kadrovskih problema nema među Bečanima. Igramo sa Slogom iz Ardevika, drugo kolo, a kadrovski nema, pošto vam se Brkić i Milan Mitrović, najbolji igrač pripremnog dela, vraćaju, koji su pauzirali zbog kartona u prvoj utakmici, tako da smo sad pojačani u drugom delu. Hajduk, kao retko koji klub, ima priliku da gotovo uvek igra pred punim gledalištem. Sloga iz Ardevika je poseban mamac za ljubitelje bubamare. No poziv za još veću brojnost nikada nije dosta. Ovo je najjači naš pravi sremački derbi koji se igra već decenijama sa Slogom iz Ardevika. Znači nedelja 17 časova, stadion Hajduka, Hajduk Sloga. Drugi inđijski predstavnik Ljukovo igra meč drugog kola mnogo opuštenije. Ipak rival koji stiže u Ljukovo nije ni malo naivan. Omladinac iz Novih Banovaca slovi za jednog od favorita prvenstva. Biće to dobra prilika da gledaoci iz Ljukova, ali i iz Inđije dođu na taj nedeljni meč koji počinje od 17 časova. U vikendu pred nama igraju se i utakmice druge Sremske fudbalske lige, biće to također utakmice drugog kola. Inđijski Ženičar će u subotu u Ljukovu dočekati ekipu Graničara iz Grabovaca. Svoje prvo domaćinstvo u novoj sezoni će imati i ČSK 1939. Čotanovčani će u nedelju dočekati Krnješevačku Slogu. Obe utakmice se igraju od 17 časova i 30 minuta. Vi ste gledali sportske vesti koje smo snimali u novoj hali, sportskoj hali u Inđiji.